megalayapost.news. Hadin balalit banikran bunsin na ginong Karib Hoy Youth Federation RBYF Laishnong Unit halor kajing isra da katnat District Transport Officer ya ka building trikam ke jongka badru kajing bom kuj ba kajing jot jing pay kijing khang jong ka cakalit sabar pajba kabadon na kate compound ne kasngi ginong ka RBYF Laishnong Unit kilali ban jurip yang ya kate compound jong UDTO nongpo hakane kajing jurip jong ka RBYF lalam khmat da usamla don bok lengdo kumu presiden keseng hakajing don langru usamla Wikham Marwin Secretary usamla Riton lang Marwin Finance Secretary nalor kiwi kinong ilam. Habakren sikilat patai kubor. Usam ladon bok lengdo kumu presiden ulong. Bakane kajing iben jaga tegi building. Klem dak pani itanat ia karong. Bat klem dak pikir ru. Ya kacakali sabar pajba. Kalau rak sibun kijing iki pajba kibalik don kam hakan deka office. Bat kalau rak jing ru ia kinong song dukan. Kiba song dukan. Hapo ke compound jogan deka office DTO. Habakren nakal yang kinong song dukan. Halo kata kajing jurip jong ka RBWF kila pempau kajing kemen dak baong. Bawatlah nakal yang kinong song dukan kilalik banyakren. Ya kate kaju kapang. Henry kamsyam ladon kono-kono kajing sumkia. Henry habawan pat dakin nang lam kaseng balang kidon kajing community bakan sa sesok no namar kane kajing kalak tak sikade yaki kum ginong sondukan hakate compound sa isin pat nga ikulay mo bakiruan ni kilawan juga yang ini lalong sweat langi kerpat yu di patiaw kan isin ngilali komplain baka jingkhang jong kande ka toilet jogi kentei kambiang nang ta ka ka rombiang radangi ong jusngap tu bat ngi kerpat hiru yu di namar ka benta ta ka dei di yu bade ban pe ngi kerpat ta ka jing sorit ba dei ban le knang nam ta ka toilet namar ka yo ka hat undang ka bai wai ta manubrai ha ban fiu long hire ban pepet ta sibnai ru nakaliang jumi kinong sondokan ta long idap di so komen ka pakraw wa kilawan mi ban pet lam na banta jong ka jing dong kam jong mi hang nemo te ngilay te nadu manswa ngila let ujor let ong ya DTO mo namar gi sondokan hang ne po compound DTO tolong kai bangi duna tolong ha pa ini na isa DTO dengan persani ka bala banong i ban pet lem ya kai ka bah ka met ang ne po compound jumi hang ne mo ka bakong santam te ka de na ka pan khana hi namar baro pertinta tolong ha bangilay pa ngilay di te ngiwat swaya ka jakali sabar banli sabar ne pansek mur sek mat ne ka tai bakong san mo te ngidap ju sokemen ka bakraw pakiwan pet lem ya ka compound jumi mo ni kinong sundukan talong ya ka barokong santam de ka toilet namar balay bah tang na banta ka ka toilet long kalahir kayo kahan hagisnam ki ba manswa pangidi jingdi kalong ka dakungwe bat menta pada kalahir arsut kajing di jing kamai kaji jumi namar baru kinong susnong jumi ngi im jakpo ang ne po compound hang ne re balong kumba menta pada tolong watang ban ya di ya thit rum ton jingdi jing thit sumo ngi song dokan long kumba su song kai song melen te long ngim ba nginwa da koi kalat pada ngi panse ka panse ngi bang haban ya song hang ne po bukan te long ila pesan kepala ban wat lemo bangin pendai kena ka toilet pambalong kadu menta tolong kampat don kan kano bangi i tolong bah kaling jumi tolong i kerpat betai katahi bahkan bah ka toilet mo ka jingpui ki suba kamtam di compound berokoi nakaling jumi te kin kerpat kumno ngilap hila de buan hang ne so kamnat mo tolong jing kerpat jumi tolong bah kinyarat pan kran lem kumno badin hatu hila de bat pan thai kena ka toilet mo namar ba baru kirang kam ba ka tu bandit sa ka toilet om tangki passenger lewat bangi pasang bukan tolong hidang kami kajing desa barma piru pia dan lang ne malgas ni dakiwan rumah po office DTO te piwat di try sa kali sabar pi ihi lagi long tikmat kilong kumno tengi kerpat pi dalong kabala tolong sobha matan petlem da laban yo pantai pi ne tolong kajing kemen tam tajmi kinong kan RBWF Laishnong Unit yuan ban le eka surprise inspection ne ka ta kajing wan jurip hang ne po DTO bat MTC transport halo kajing jot rathai jong kini ki pan khana bat kijing jabo ru akene pan khana po jong kene ka office kepala ismet kepada lu aku cukur ka public toilet ke bakiong ngina kele persen ngilawan tu ban sistem kata ka ba sistem tam ni bengilawan bendeka berditu halo kene jingjot jong pan khana ba kajing jabo jong pan khana dari la syuai daw ingi ba cycle kita kinompet ba halor lani kita ki commissioner mereka adu benta sistem tam astem duna kale support beringi ba kajinjot jong pai khana kadang long ki kunjuk bat kadang mi kisi kepor kajinjot jong kane ka office kadang long wat ki kepus baro hi kijing jabo pai khana jaka ki kor bom ki bambiak jing hi ba kajing orpat jong kane ka building ki jingjot jong kene ka building ka long wat kirong ru kamdon shu ndai kumbangi ngitip kata ka jingmi na kene ka office na kene ka
MTC transport bat ka DTO warga DTO office ndai bagi pej buat kirong kibala kirong ngi kum bakila airong nadu ki art post na mensua kad adu mentangi iba kadang jaing sa akum ne kalau sa akum ne rengi na kaleng kesengi kepat ki kinong pej kinong fi jong ke department jong ni ke transport bat penbano nong hi bangi kam daitan tangina mentang pej ba lan mentang ke office ndai buat kinong syong ki ba syong dukan kane ka kompos jong kane ka office ni iba kilanang turun nomor bangipe sistem ki balalet ni iba ki kom sange jo ki bos kom long jingwan jo ki toris hidap ndai menta buat ki toris so kindan chi gibawan te tulis se kane kadau maka seperlong ya kane ke kompos bagi kinong syong dukan baro ki ba kin dang telur kat bandeng mi kisni ki por kena kalian keseng ni pokok menpak kerwo nak kalian keseng kepat jur jadi district transport officer dan ki Meghalaya Transport Corporation minister bakin penbahano ikini pej kana pat duduk kerwai som putut yang kena kecing ekran ikat ru ya kalian nak kalian jongka Swachh Bharat bakal wan pej kami interajong ya kecing jabok jadi di pen kana akan ke office bakin saki dah lagi jong ki khmat MeghalayaPost.news